Minista wa biashara Meru Carol Kaberia ni akinyite tauni-ini ya Nkobo aria ekite mucemanio na kamiti menyeri thoko na kinyagwa ati mbaru bangi bagitumi kiri mucemanio jojo ni amenyithitie mukandarathi uria unenkeri ngugi ya kwagirithia bioro bia OBC cha sub-county amwe na kinya mabataro jange nkurukini acokeria mwiriga jotaita nkatho ni untu bwa gwitikiria gukinyanira kwa municipality. Narua Reverend Carol Kaberia uria ni waziri wa biashara ja Meru na ariongirite atongeria ba biashara mwanya Nkobo arina moroto mwanya na jwambere ni kunengera atongeria bara bathuriro mwanka muthiru barugacha kona nebo bathuri batongeria bangi na moroto jwairi ni kureta mukandarathi wa kwa bioro bia OBC cha kaunti cha Nkobo na Nkoroki kureta mukandarathi urogachokanĩria mabati ja thoko ya Nkobo ya matunda kende gatiga kura na gikaira mata kenda biashara bakenda yotuko bate kuthangika Jauria gavana wetu apromisire hariti biashara Nkobo aberati akatuma environment ira bakuritira ngugi thirwe bui eje ni promisire hejete kujuria narua na njira ya ku make sure hati aria wana biashara betu ba sector cionthe cia Nkobo bakuritira ngugi ibakurita ngugi na very conducive environment. Mbuge turi ofisi ya governor ya Nkobo municipality atongeria bara tukumenya ni bara banengerwa certificate narua. Nkoroki Reverend Carol nachokeretia kariba taitankatho ni gwitikiria Nkobo ya municipality na Nkoroki Ken Kamashinani uria ni municipal manager mugwatiri uga Nkobo yona kigena kia banki ya Kimandhikuru kiria ni milioni igana ikethire gikura muno kiri mirandi ya witi na mbere. Community ya taitankatho nontu bwa gwitikiria under the leadership of His Excellency the Governor twethirwa narua hatukuga ati Nkobo ni municipality. Ukeja kuona milioni igana nontu there is a possibility now with a charter thina ire ingi atongeria baba twina bona narua aja baugira tukomba kwithirwa tukinyia slowly by slowly. Mudiene Reverend Carol na rombete mwingi gwita na mbere kugwatira na kuimbanga bana mutumanto ethingia akiuga ni mutongeri uthikaira kajuka mukari uraga kuga kiromba tugwate gavana wetu ambaru tumu support na njira cionthe kenda komba gwita na mbere akienja no tongeria buria bwagirite ndene ya Meru. Report rande toshewero rea kwari etwa ni mutuge kare.